Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika Serikat, bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di kantor Wakil Presiden pada Kamis 25 Juli 2024. Pada pertemuan itu, Harris meminta Israel untuk menyepakati gencatan senjata di Gaza. Pasalnya, ia khawatir terhadap korban sipil akibat perang di jalur Gaza. Kembali ia menegaskan bahwa sudah saatnya perang berakhir. Ia juga berjanji tidak akan tinggal diam ketika melihat rakyat Gaza menderita. Pernyataan Harris ini mengisyaratkan perubahan pada kebijakan Gaza ke depannya. It is time for this war to end, and end in a way where Israel is secure, all the hostages are released, the suffering of Palestinians in Gaza ends, and the Palestinian people can exercise their right to freedom, dignity, and self-determination. There has been hopeful movement in the talks to secure an agreement on this deal. And as I just told Prime Minister Netanyahu, it is time to get this deal done. So to everyone who has been calling for a ceasefire, and to everyone who yearns for peace. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.